Hola a todos, bienvenidos a este canal donde aprenderás el idioma quechua. Hoy aprenderemos los días de la semana. Junk'ajunaj Unchayni. Empecemos. Lunes. Quillachao. Quillachao. Quillachao punchaytaqa yachaywasiman rini. Quillachao punchaytaqa wasiman rini. Martes. Atichao. Atichao. Atichao punchaytaqa papawawqipi pukllani. Atichao punchaytaqa papawawqipi pukllani. Miércoles. Qowllurchao. Qowllurchao. Qowllurchao punchaytaqa anqata ñawirini. Qowllurchao punchaytaqa anqata ñawirini. Illapachao. Illapachao. Illapachao punchaytaqa karu qhawanata qhawani. Illapachao punchaytaqa karu qhawanata qhawani. Viernes. Ch'askachao. Ch'askachao. Ch'askachao punchaytaqa wasi ruwanata ruwani. Ch'askachao punchaytaqa wasi ruwanata ruwani. Sábado. K'uchichao. K'uchichao. K'uchichao punchaytaqa llank'aq rini. K'uchichao punchaytaqa llank'aq rini. Domingo. Intichao. Intichao. Intichao punchaytaqa achayta t'aksani. Intichao punchaytaqa achayta t'aksani. Junk'ajunaj Unchayni. Quillachao. Atichao. Qowllurchao. Illapachao. Ch'askachao. K'uchichao. Intichao. Hasta aquí el video, muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse y compartir en todas las redes sociales. Hasta Maya.